Spisil viñashkota pasel, es que hanishte Dios te hichla yak permiso tiashkota pasele. Kayashbe nata banti mambajel oshbata banti un autobús, ta un carro. Spisil te gente ay yokhel. Ay bin yun tiak ta behel te answinike. Repente ay chamel yun. Repente ashbata mambajel. Repente yakta anel. Repente hanash mulan behel. Pero spisilte viñashkota pasele hanish aitaskapte Diose. Ayaway viña yalta banti Lamentaciones 3:37. Mach awan te yayal te aibik ota pasel te mahauk te kahualtik las pas mandar. Ay balbin te yashkota pasel te hanash hichkota pasel te shiotike. Yayalik por suerte. Maik de suerte, hermanos y amigos. Mayuk de suerte. Hanash ay plan yuns tukel te kahualtike. Ais cuenta el yun te viñashkota pasele. Aunque kashel ma vale kawil te vindakuelta pasele. Maik bin shawal koma va. Yabakana bin aita yotans tukelte Diose. Yabakana bin snopo yotans tukelte Diose. Aunque kash chopol, kash amen, kash mavalek te bintakuelta pasele, ha plan yuns tukelte kahualtike. Tamantis Lamentaciones 3:38. Taye yashlok talel te machatoyol ay, te binleke so te bin malekuke. Yumal mata yeu Dios es lo te bin leke so te bin malekuke. Spisil te bin leka wile, ha yalok te Diose. Spisil te bin maleka wile, hanishiyakos permiso te Diose. Hayun, aunque kashma baleka wai te pide bel baelta kuslejale, ¿cómo va? Malia wilstukel te bin yaspas te kahualtike. Te kahualtike? Ha sakoh, ha aitas kap spisil bin yashkota pasel. May yashkota pasel, te me mahau leak permisos tukel te kahualtike. Mashamela wotan. Aitas kaps tukel te kahualtike.